Prve koze smo kupili u Varaždinu. Prvih 30 komada. Ja sam prvi put kozu vidio u stvari tada kad sam išao ih kupiti. Još sam bio sretan što su mi prodali mlade koze, ne ove velike, nego neke male, pa je bilo malo prihvatljivije za mene. Onda su rekli da bi možda ipak bilo dobro da počnemo must. To me malo bacilo u bet, jer sada must, mlijeko, šta sve to iz toga napraviti. Ali smo rekli, ajde ćemo probati. Tad napravili smo izmuzilište, počeli smo must. Ideja nam je bila da ćemo prodavati mlijeko. Kad to mlijeko niko nije htio kupiti, jer ga nismo imali dovoljno. Svi su rekli, da, treba imati barem, ne znam, 600 litara dnevno, mi smo bili na nekih 100. Onda smo rekli, dobro, ništa, šta ćemo sad s tim mlijekom, ajmo napraviti sir, ne?